Horas, selamat sobat mau batah ganupan. Artong mahika. O Tuhan Yesus si hol hanami isi sehatamu. Nagabi gogo ben nami laho makorjan horjan na dumaondos ben nami sadarion. Bagas Yesus Kristus anami martonggo. Amin. Taganupan na niharga ni Tuhan ta Yesus Kristus nagabi ambilan bata si seninay bata hubata tarsurat do bani sada Timoteus 2 ayat 5 pakon ayat 6. Sada Timoteus 2 ayat 5 pakon ayat 6 sonon ma ihatahon. Ai sada do nay bata anjaha sada do si holang ni nay bata pakon jolma ai majolma Kristus Yesus in. Namang berehon diri ni gabi tubus makpokpok hagandup. In masih saksi honon kon bani panorang na dia hosi. Amin. Taganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tentu puho hosi nokan kita. Pasti do langsung martonggo tene. Martonggo patugahkon ahan nasihol horjahonon kon sadarion. Martonggo pasal situasi daerah ta. Martonggo pasal haganuman tene. Napatugahkan bahwa humbani sogot nari doma marsahap hita pakon naibata anjaha porsayaonta ihasomani naibata do hita anjaha iramotkon naibata do hita ay maha porsayonta. Jadi bani panorang on tonggo na domay horjohon hita ay isegarhon use ase bahwa naibata tumang Tuhan Yesus tumang ay do naibata ta nagabesi holang ni naibata pakon jolma. Kesimpulan ni tonggo ta ay ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus tene. Ibagas Tuhan Yesus nagabe naibata ta na do magabe jolma ay iyananta mamberekon haganupan isini uhurtan. Napaduahon Paulus paingatkon hubata bani tonggota tonggo pangapitionta bani naibata ingat hita mamanonggohon pemerintah ta negara ta ijape hita tadi. Ase marhitehon ai haganupang warga negara mangahapkon pemerintah na biar dupak nebata. Jadi ay matonggot haganupan. Ase pemerintah ta makorjaon horjani biar dupak nebata. Ibagas tonggo pangapityon ta ay pehoma iojur Paulus do asitong bohon hita tetanggata asilang mago solopta asilang mago jomuranta asilang adong nagabe maling tawan hita ase tetangga-tetangga na adong isekitar tape dihut sejahtera dihut mga hapon holong ninebata gabi sedia pe maroso makorjahon nama dia. Jadi ijon ma tonggota na yondos kon hita dopak naibata ay marhiteo Tuhan Yesus ay haganupan hasomanta keluargata dihut mga hapon holong ni Tuhan Yesus subata. Jadi alanya ay keluarga na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus iparatah do hubata bahwa pitah Yesus dasa namambere pasu-pasu bata
legan nihai langadong. Yesus Kristus si mada pasu-pasu ai narado mambere haganupan kebutuhan ni halak na korsaya banyak. Jadi tonah ni Paulus on hubani Timotius das do hubanta. Eta martonggo mahita. Ahapon hita, hapor sayai hita. Na adong do na bata itongat-tongata. Na adong do na bata na mambere gogo hubanta. Marutong do hita. Na batata, na bata na peduli. Tuhan Yesus ta, ay Tuhan Yesus nara mambere haganuban kebutuhan ta ibagas hapor sayon. Yang buhalanyai tunggu kita masuk mantan na buritan na sedang berduka na ijabnya boy mahita tetap memberi gogo hubani haso mantan bagas biar lupa na bata ibagas tonggota halanya na bata aido na bata na memberi paso-paso aima ipaingat bata so nah situasi ni goluta pada sekitar Tuhan Yesus si madoholong ai nara mambere kekuatan kubanta. Amin. Martonggo mahita. Oh Tuhan terima kasih. Bani hatamu sadarion na paingatkon hanami pita Tuhan Yesus do Tuhan nami. Anjaha iya mahu masih holang ninay bata pakon hanami jolma. Ase margogo kanami, ase boy hananga korjon-horjon na duma ondos men nami. Halanyai Tuhan Yesus, pasu-pasu hamahan nami haganupan, diri nami, keluarga nami, kuria nami, ijhape marianan, bani haganupan horja, na doma beriham ben nami, beriham kesempatan ben nami. Laho makorjahon ini bagas biar dopakham anjaha. Margogoh kanami makorja-korja ganupan nama dia ini. Panmatunggu nami Tuhan. Na yondos wananami bagas goran yang namu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas mawata.